Bukvalno ni sa čim drugim. Ne, ljudi, dobro mi stoji obrve. Ne izmišljajte. Pukla ti majica, ovo. Dobro da znam, ljudi. Čekajte, da idemo da ne slučajno ne sa ovoj strane. Kako vi to primećujete, bre? Malu neku rupicu od 2 mm. Pozdrav ekipa, pozdrav svima. Evo, Aleksandra mi pohvaljava obrve, hvala njoj puno. Pa bolje hladnom vodom, evo. I možeš ovako, kad umivaš lice, ovako malo ga izmasiraš. Podigneš gore, ovako, 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 ovako i ovdje ovako, ovako, ovako. Ovako self masaža i ovdje može ovako i ovdje može ovako. Ja tako radim. Sve oni vide, ne skiraj se. Pa luđevo ljudi. Ja nisam mislila da nas nju teretanu, zamislite kako sam postala gospođica lenja i luda. Koliko minuta tako? Pa ne znam otprilike kako ide već. Može samo par minuta. Ne treba predugo. Neće to nešto da promeni ako malo viško. Baby, yeah. I usta treba da crtam obavezno. Vidite kako su meni se vidi da sam radila nešto, da? Vidi se. Ali ako ne stavim boju, baby, aj. Dobro, ovo obavezno radim. Konturu za usne, podočnjaci. To što mene baš iritira najviše. Baby, aj. Hvala, ljudi, hvala ekipa. Da, to sad nemam podočnjaci, umjesto njih imam usne. Nisu to neke velike promjene, ali bitne za mene. Sad imam do sada podočnjaci, gledajte. Ali to su samo senka, vidite. Ovako kad stanem, tako ih nemam. Mislim, manje su nego su bile. Baš manje. Baby, da, naravno ništa, apsolutno nisam preterala sa usnjima. Baš minimalac neki sam uradila. Baby, možemo ovako još. Nešto za mene još klasika, to da nacrtam. Kako se zovu? No, to je highlighter, to je isto minimalac. Ja volim ponekad da nacrtam oči i pogotovo trepavice. I highlighter. Evo, bolno izbeljivanje zuba. A iskreno kažem da jest neprijatno i malo bolje. I posle toga, koliko sam hodala dan, malo više od dana, bolilo mi. Uveče mi krenulo. Ja mislim da uveče. I krenulo da me bolje i ceo dan me bolilo. Ceo večer. Ali prošlo je. Nije nešto strašno sada. Da se plašiš. Maybe what's up, Tatiana? What's up, Tatiana?
Sad ću mi trepati malo, vidim. Svakako kad sam krenula sa šminkom, znači s ovim olovkom crtam sebi obrve. Gotova sam za meće. Pa ovo njena treba baš toliko da se docrta. Ne, generalno ne šminkam se u telefon, šminkam se u ogledalo. I ovo sam promašila malo. Ovo sam baš promašila. Da, što sam radila? Ljudi, sekla sam isto obrve, ne samo da sam ih čupala. Okej, pojma nemam. Samo što mi jedna sad ravnije. Može tako se živi. Hvala Dunja. Znači, svi ko podržavaju moje obrve, svih volim. Svi ko ne podržava, ne volim. Da, samo su malo različite, ali mi hoćemo da zatvorimo oči na to. Zato što nisu pretjerano različite. No, ovako su malo sličnije. Ne, nije jedna više, nego tako mi malo prirodno stoji, ljudi. Ovako mogu glavu da stavim da vam bude isto. Malo i ovo niže jeste, ali šta da radim, meni je uvek tako bilo, da ne mogu to da popravim. Evo ekipa, pokušavamo da se aktiviramo, šta znam. Hello, my friend, you want to play one game? Hey Sophie, how are you? Good. Yeah, we can. I'm good. Okay. I'm sure she... Nisu pretanke mi obrve, ljudi, ne izmišljajte. Još se vraćaš u elitu, ne, nikada. Nikada. Preživit ćemo, ljudi, preživit ćemo. Obrvni apokalipsis. Hvala Eva. Puštaj muziku kao juče. A sad ću da idem da potražim telefon. Dobro, nisam se prešminkivala danas. Dobro, bar priličnije malo izgledam, ali nešto mi je oči čudno. Treba obavezno staviti maskaru, bez maskare. Nije to to. Evo, zato što elita vama nije vrtić za decu. Nije to rajsko ostrvo. Brava ekipa za ružice. Ti bi stavili tamne oči. A ja pa nekad probam one tamne lins na TikToku. Što bi realne, ove kako se zove, sočiva ne bi smjela u životu da gurnem u oko. Ne, mnogo bolje tako. Odmah mi je oko otvorenije. Gledaš to opet bez šminke. Hvala Maru, hvala ti puno.
Spremaš li se za slavu? Pa ljudi, još rano da se spremam za slavu. Slava je tek sutra. Kupila sam vino, špansko, na kom je crtan cvetić. Nisam smislila još outfit Balkan Sings. Razmišljam, što meni ništa ne ide uz čizme. Jedna haljina, ja ne mislim da ide uz čizme. Ja ne volim da nosim haljine uz čizme, to meni je glupo. Ako nisu visoke čizme, ako su kratke. A smučili su meni baš ove stare već čizme, crne, jadne. Ale mačkicom. Reći šta koristiš za kosu. Za kosu ja hodam kod frizerke i ona mi sređuje. Ona radi različite tretmane. Bucka, moja frizerka, bože vam nju, ona mi radi tretmane za kosu. Ona me šiša, ona me farba. I sutra opet radimo tretmane. Ona mi stavi maske iz crnog kavijara. Ljudi, jedva čekam da mi kosa odraste još više. Baš želim dugu kosu. Baš želim da mi bude do poda. To što mi sati, ja sam ovako naviknem već. I posle ne mislim da kao još nešto duga. Jer kad se sečem zadnje godine, za godinu dana mi dovoljno porasla. Kad sam ušla, ljudi, ako neko se seća mog ulaska, da mi je bilo baš kraće dosta. Kosa, pogotovo kad smo bili unutra u Eliti, nama je bio mnogo hlorirana voda i meni se tako osušila kosa od vode. Znači, to je bilo neverovatno koliko se osušila kosa. Da staviš ekstenzije kao stavljaju Aleksandra? Ne bi stavila ekstenzije, naravno. Hi, Sia, hello, how are you? Ali... Good, and you? I'm also good, Sia. So, što sam pričala? Pogotovo ono što je prvi ulazak. Jeste. Prvi, ljudi, prvi zadnji. Pozdravljamo se sa čovekom. Trebali smo da tapkamo ekipe, da li vi znate to? I što sam htjela da kažem? I'm glad you're doing good. Thank you. Čekajte, možda ša igra sada? Ne igra još. Što sam htjela da kažem? Ne sećam se. Zaboravio ljudi, skroz izletilo mi iz glave. Danas ljudi sam jela sushi u Sushi XO, šta ću vam? Hoću vam da se žalim, da. Ja sam tako. I sam naručila maču i maču su meni doneli baš jedva zelenu. Ovako blago zelenu. Većina je bio mleko. Ja sam još pomislila kao jao. Meni stvarno doneli kao posebno mleko da pijem. Posle gledam, ne, to je kao mača. A nije bila ta mača ni zelena, ništa, samo ovako, baš ja njima pitam, mi doneli kao, šta je ovo, samo mleko, što ste zaboravili da stavite maču? I kaže, hoćete ti preradimo? Kažem, da. I doneli su meni 0,2% višu koncentraciju, na primjer, Bubakar, hvala za timsko, ja, na primjer, kad odem u Coffee Dream i poručim maču, meni normalno maču urade. Ali tamo je bila baš mlečna mača, kao mleko sa ubrizgom mače. Možda su kod njih završila mača, ja pojmem što se desilo. Isto sam čekala dovoljno dugo na to što sam naručila. Baš su čudnje. Ne sviđa mi se, neću tamo više da idem. Baby, sa sirom? Mača sa sirom?
Ja ne volim toliko burak da jedem. Ja sam volila jedan kao pizza burak u Sloveniji. On unutra sa sirom i sa tomatom. Ja više volim burak sa sirom, znate zašto? Zato što ono testo iz kojeg prave se burak, kad sa mesom, ono je nekako suvo, ja ne volim tako testo. A kad sa sirom, ono baš dobro testo. Nekako ispadne lepše, pojme nemam. I don't know why. Baby, puštaj nam muziku. Ne postoji burak sa sirom. Kako ne postoji burak sa sirom? Ja sam to probala. Positive too, okay, positive. I love you, alright? Ignore it, that's my sister. You're trying to request one, you. Ne mislite da oni probali burak? Mi smo u Power Ligi. 21. novembra jest. Mhm. 200 poena ako izbacimo hashtag LifeFest video. Ajmo. Ekipa, morate ovo da lajkujete. Svi lajkamo ovaj snimak. Hi, Sofia. Hello, let's play a game. Odmah se aktiviramo. Sad ću da vidim. I invite. Ljudi, sad ću vam da pošaljem invite na LifeFest. Ako možete da se pričlanite, onda molim vas da se pričlanite. Ništa ne morate da radite. Ko mi tu ima? Balkan Sings. Ana, ako ste online, ste tu. Da uđete. Mati, Sofija, ne znam ko je tu. Dunja, ne vidim te na spisku da ti pošaljem. Samo se pričlanite, ja dobijem 50 pojena, tamo nešto, bla. Kre, Dunja. Evo, poslala sam nekim ljudima invitation na LifeFest, imam 320 pojena. Yes, I did it, I posted it. What's wrong, my friends? Kraljica, koliko po meču. Sad ćemo da vidimo, ljudi. Gifter je, mislim, trebaš imati na meču jake bodove, pa... Nadam se nam neko dođe, ljudi, uz Danijelinu podršku. Mogli bi, ako neko nam još se uleti. Jedna ruža nam treba, ekipa. 10 sekundi, još jedna ruža. Alen, bravo. Puta 2 sve. I slušajte šta, evo sad sam izbacila klip. Hashtag LifeFest. TikTok samo izabrao pesmu. Hvala, Alen. Znači, od 12 krećemo da igramo LifeFest. Ja mislim da trebamo specijalni LifeFest poklonje, gameplay. Svašta.
Hvala Alen, hvala za srča. Posebno giftovi za to. A sad znači se još ne računa, ali meni se piše već gde sam. Piše meni i Roll to Vegas One Step od 15. do 20. novembra. I piše meni u kojoj sam ligi. Mislim, nije u kakvoj sam ligi. Super liga ima. Which league I am in? I see. Not. Glow League, to je kao najmanja liga. I tu sam... A zašto to je internacionalna ili nije balkanska? Kako da vidim balkansku listu? Ništa ne razumijem. Da, imaju posebni giftove za live fest. Meni piše da sam 116 na 116.000 u tom mestu. Zato što nije još krenulo. Ne, ja sam u Super ligu. Zašto sam u Super ligu? Ili što? Da, Super liga. Based on creators revenue from 1st October to 31st October. Znači, ja sam u Super ligi. I moram kao da se borim u Super ligi. A u Super ligi sam na 116. mjestu. What is going on? Hvala MH. Super smo prošli sa ružicama. Hoćemo da igramo sa Firefighterom ako on je tu. Sad čekajte samo da prihvatim Sofi da se javim. Ćao Sofi. Evo, gdje si? Kako si? Kako si? Evo sad pričam kako mi je bilo na Zlatiboru. Ajde da bacimo neki. Sad ću da vam ispričam. Evo sad sam stigao do jednog djela. Znači ekipo kaže intimna soba. Slušaj Sofi, ti samo slušaj. Intimna soba kaže, ali još nije u funkciji, znate, ali bit će. Ja sad gledam onog drugara, on gleda mene, kad nismo pederi, hvala Bogu. Kaže ekipa moja, znate zašto služi ta intimna soba? Da vi dođete sa vašom ribom, kapirate, i da vi možete se brčkati, kupati, kapirate, plivate, i na kraju da vi odete, razumete, ona priča, kapirate. I, kažem vam, bio sam u slanoj sobi, bio sam u sauni, bio sam u, kakvi giftovi, ovo je dobro, to moramo skupljati, samo to gore, slušajte me. Kao ti kad upecaš šarana od 25 kg, zapravo je imao 3 kg. Kaj kenje ovaj pera? Vidi, sad sam sve ugrupa. Lovačke priče, dajte, nemate me sprdati. I hoću da vam kažem da tamo kaže ta žena, to će to krenuti da radi, pa kao ako vi dođite nam opet, kaže, pa da, samo da bi ona privukla pažnju. 3 sata ekipa moja ovog bazena, 4.000 ili ti 35 eura. Ide piće. Zeza me bubno opno, slabo čujem, sreća. Ušla se. Ekipa, znači sad, ko je tu? Nana, tebi šaljem invitation za ovu ligu. Za Live Fest. Leptir moje duše, tebi šaljem invitation. Samo uđite tamo, nešto ne treba da radite, samo da ste ušli. Kristini šaljem. Ana, s tebi sam već poslala, ja mislim. Gdje tu Leptir? Alen, hvala za ružicu. Oči zelene. Ajmo, sad ću ljudi, oči zelene. Sad ću vas svih da nađem. Hvala Alen. Prihvaci, molim te, u moj, kako se zove, sad ću vam da šaljem za ovaj fest.
Friki biljice. Tu ste friki biljice. Hvala, Kristina. Sad ću da Kristini pošaljem isto. Invitation. Kome još? Pa dosta sam poslala. Treba mi ukupno 10. A ja sam poslala već 4. Ko prihvatio. A ne, friki biljice su već ne, posebni prijatelji. Posebni prijatelji su već prihvatili. Napravit će kada uđem u to. Ne sjećam se, ljudi. Treba to nešto tamo da pritisnete, ništa specijalno. Oči zelene, šta ste trebali da uradite? Friki biljice, kako ti nije stiglo? Ja vidim da sam vama slala. Da, friki biljice stvarno nisam poslala, ne znam zašto. Nije došlo. Dobro, I got 200 poena, sad izbrišavam ovo video, ha ha ha, zvučkom. Oči zelene, ne vidim da sam tebi bilo šta poslala. Evo, Kristini sam ponovo poslala drugi put, a meni tu nije ništa se desilo. Eto ga. Evo, oči zelene je rekla da nešto tamo pritisnulo, ali meni tu nije se nabavilo. Da, ljudi, tu ima fest giftove specijalne i treba, ne znam ko, čao. Vatrogasci sigurno zna on. Ti omrzlici spomenik poz od Gordona i ekipe. Ti i Gordon da mi se naduvate kurca i da mi se napašete muda. Jebem vas usta sve redno. Dobro, poslaćemo. I posle 0-0, znači trebamo te giftove za ovaj fest. Ne razumijem zašto meni tu ništa ne dešava. Ana nam poslala timer maker za snipe, ali nismo ništa snajpovali. Ponovo da pošalješ. Mogu leptir moje duše? Mogu. Samo sad će da mi pukne telefon. Pukne, mislim, baterija. Da mi izaći će. Hoćeš još igrati? Ajmo još jednu. To što sam te htjela da pitam. Ja učestvuješ u live festu? Da. Sačekaj samo sekundu, molim te. Izvini, molim te, sačekaj. I ti tačkice isto, vi ste jedne sisice male. Sad ćemo da pitamo vatrogasca što nam treba. Prvi poklon sve puta 2 ekipom. Što telefon stavim na punjač? A gde mi je punjač? Aha, tamo ga. Čekaj. Upao mi telefon, izvinjavam se. What's up, Tatjana? Balkan Kings. Pogrešni telefon sam. Gotovo. Evo ga. Ljudi, 3 ružice nam treba. Ne, ljudi, ne znam zašto. Vi, koliko sam poslala invite, ništa se nije desilo.
Evo leptiru sad pošaljem. Još jedne ruže. Semko, hvala. Evo sad pošaljem invitation leptiru moje duše. Ništa nije došlo kako. Sad sam poslao ponovo invitation. Da vidite komu još, mislim, oči zelene. Semko, gledaj ti dolazi invitation za Live Fest. Ekipe sve puta 3. Oči zelene mi rekao da jeste došlo. Baš mi čudno što se dešava. Možda je to već prošlo, možda više ne može da se učlani. Pa može, kako ne bi moglo. Piše invite now, znači može da se invite-uje. Hvala Kristina, da, ove ljudi, vidite za live, ove poklonje nam treba. Evo, Unfollow svi, otpratite me svi pa me zapratite svi, ekipa. Čujem te ja, Sofi. Čao. Što sam htjela da pitam, ako učestvuješ u live festu, kako tamo da se učestvuje? Samo da igraju ljudi šta više sa onim posljednjim... Da, samo da imaš te određene, imaš ove određene giftove i samo oni da se šalju, kapiraš? I to kreće tek od 12, jel tako? A da, ali sad je već krenulo, razumeš, čim su ubacili giftove, sad ti se već računa, razumeš? Nataša, Sandra, hvala puno. Pa davno još ubacili te giftove. Pa jeste, ali to ti je bilo kao za neku prethodnu što je bila, razumeš? I sad će, ja mislim da je ovo nova i onda to će da stave kao posebno, kapiraš? Ne znam. Ali ja to neću forsirati puno, ja ću svakako to, evo, na primjer, ovaj večeras live i ništa više nakon toga, tako da neću ja to forsirati puno. Nataša, hvala puno. Sandra. Tako da, nemam pojma. Pojma nemam. Od ponoći. Možda na Balkanu od ponoći, zato što nema spiska na Balkanu. Ali ne znam zašto ne stiže ljudima invitation, to mi je baš nešto malo čudnikovo. Moguće, Sandra, moguće. Meni je stiglo. Super, Nana, onda pokušavaj ti da uđeš tamo i kao da se pridružiš na taj live fest. Ali ja sada kad ulazim, evo vidim Nani stiglo. A manje nije se pribavilo ljudi ovdje. Kako je bilo 4, tako i ostalo 4. Hoćemo da vidimo. Dobro, ekipa, ajmo dalje da vidimo. Jasno će maci kad se upali, pa to da. Dobro, vatrogasac, čao, igramo. Vidimo se, družimo se. Maybe I... Znači, ovaj fest još nije krenuo. Ili krenut ću, vjerovatno. Mislim. Ne znam kad. Nema nikakvu veliku važnost. Ja mislim to što sad šaljemo, sad se ne računa uopšte. Ljudi, mensurujemo i igramo se mensuru. O, hajde mala, pitaj svoje, vilišćela na cetinje moje. O, hajde, ja te volim. Ljudi, ne mogu mati da pišem na WhatsApp. U meni i na ovom telefonu nema WhatsAppa. U stvari mogu da ga priključam. Ovo mi na francuski broj šalje. Nemojte da mi šaljete na francuski broj ništa više. Ne znam što Matija radi večeras. Matija je nestao. Kristina, hvala za cvike. Nešto njega sam htjela danas da pitam. Čovjek da mi odgovori, ne znam gdje je. Nestao. Šalim se, nije nestao, nego pojma nema što radi.
Spao on cijeli sad mi napisao. Spao on cijeli. Kako smo njega osjetili, a? Sprema slavu. Da, 100%. Sprema on slavu. Gleda on tvoj live. Ne, napisao bi on na live ljudi, a ne na Instagramu. 3 ružice nam treba. Što znači slava? Kao rođendan, imendan ili... Sandra, odakle si ti? Kako ti ne znaš što znači slava? To ja ne znam što znači slava. I danas me je pitala mama. Pitao me sestra. Ne, mama zna. Mama nije pitala. Pitao me sestra, a šta je ta slava? Šta? Kažem, ne znam kako ću da objasnim. Praznik, porodični, pravoslavni. To kažu samo ima u Srbiji. Skupljaju se, dolaze i slavi porodično za stolom. Ja mislim da to je tako. I peče prase. Nisam znao nikako da objasnim šta je slava. Svaka kuća ima svog sveca zaštitnika i to je dan slave. Da, hvala. Porodice, prijatelji, kumovi. Ekipa Švepe uče 3. I ne zaboravimo da tapkamo. Šta? Pod skolo je, ne razumijem što pišete vi, na kojem to jeziku? Znači to, ja sam mislila, dobro, to je kao i hrvatsko isto, možda bosansko pojma nemam, ali baš da je samo srpsko, sad sam se ubeđala. Ljudi iz Hrvatske pitaju šta je slava, onda to je to. Onda je to misterija. Ekipa puta 3. Pravoslavci su Hrvati su katolici većinom. Pa vidite, Katarina danas svi znaju. Ja sam da nije znao do današnjeg dana. Jeste. Ekipa Snipe nam treba! Mi ekipa probamo da pobeđimo ovaj put. Jo, hoćemo? Šta mislite vi na to? Možemo mi da pobeđimo. Svako večeras hoćemo možda malo svabjec, hvala za rukavicu, možda malo hoćemo duže da lajvujemo i svi tapkajte obavezno. Zato što posle 0:0 trebamo da se uključimo ponovo. U ljudi, prvi gift. Sve puta 2.
sam to htio kucao. Hvala, Svabić. Idem na Slavu, Katarina, idem. Evo me, sad mi je čao svima ekipa, čao svima ljudi. Šta je sa tapkanjem? Ne razumijem. I don't understand. Ćao. Hvala, Sadmir. Ljudi, 5 ruža nam sad. Treba 5 ruža. Još 2 ruže nam treba ekipa za Spidić, obvezno. Obavezno. Još 2 ruže. Ljudi. Još 2 ruže. Ekipa, ja mislim da su svi umrli. Ste živi? Ništa ne pišete, znam da sam ja tamo nešto gledala u telefonu. Ne znači to da vi morate da se... Možeš slušati Dragana. Dragana Mirković. Who is this? Me od najlepše pretvoriš u ružnu. Starih. Neki takvi. Tad je bio takav stil, pojma nemam. Who are you? Rain is falling like landstones from the sky. Rain is falling. Никто не садится на тебе бившeg, jeste. Ima tamo ljudi, neki su pravili svašta nešto. Ovo mi je bio hit. Listen to me now. Svašta. Svašta ljudi. Šta se ovo dešava? Pozdrav i za Nemačku. Dobro, ovo je skoro original. Koliko ih ima ovih stranica, stvarno ih ima dosta. Već koliko sam vam pokazala, nekih ima starijih. Sve različite stranice. Svašta se dešava.
Tu više nema snimaka, izbrisali na ovu stranicu, izbrisali snimake. Na ovu stranicu. Na ovu stranicu su izbrisali. To su stare stvari svakako. Ekipa, ajmo se trudimo zadnjih 40 sekundi. Šta vi gledate, ljudi? Gledate neku seriju? Ja sam sad krenula da gledam seriju From. Meni je interesantna. Gledala sam do 10. epizoda. I gledam jednu rusku seriju Ostrvo koju sam već gledala. Vi gledate sad neku seriju ili šta već vi gledate? Nadam se da ne gledate reality show neki, na primjer. Neki korejski nam stvarno. I nikad u životu ništa nisam korejsko gledala. Osim onog što je bio popularno, onaj Octopus. Squid Game. Rain in Gilmore Girls. Treba mi neki... nešto interesantno. Gilmore. To ne postoji. Na YouTube. Gilmore Girl. Gledam Billionaire Bunkers. Je to nešto novo? Jesu ili cijeli stari? Ne vidim taj Ryan nigdje. To je nešto isto staro. Gilmore Girls. Lorelai. Ovo? Koliko hrane imaju? What's with the waiters? What? They all look a little depressed. It's a funeral. Yeah, but not theirs. Oh, okay. How about they still look serious, but with a hint of things will be better tomorrow? Yeah, that's good. Ante it up a bit. You got it. Novo je Billionaire Bunkers. Da, vidi se da je What did you think of the ceremony? Touching. Very, very touching. Nadam se Part where the da reverend forgot where he was? they wear low-rised jeans. Ekipa, ovo moramo da povedemo. Španska serija. Sad ćemo da iđemo. Billionaire Bunkers. Ja hoću nešto novo da gledam. Billionaire Bunkers. Bunkers? Šta je to uopšte? YouTube mi nešto drugo sad izbacuje. Building doomsday bunkers. Luxury bunkers. Inside Billionaire Bunkers. They're not showing. They're showing the real ones, not Seria. Na YouTube. Sad ćemo da vidimo. Billionaire Bunkers. Znate zašto? To su napravili tako seriju da bilo koliko Google Billionaire Bunkers, da njima ne ispadne bunkere od bilionera, a da njima ispadne ova serija. I oni umjesto da obrate pažnju na to zašto bilionere stave bunkere jer se bliže smak sveta, kao, da gledamo seriju! Yes, it's so new, people I'm afraid of. Znate zašto? Zato što ako se već tako se zove serija, ja ne mislim da je to ovako od ničega.
драма, хорор, комедija. Hoće da mi bude drama, horor, komedija, romantika. Sve u jednom. Ne postoji to. Ekipa 3 ružice nam treba. Yeah, that's very new. Mila, hvala. Hvala MH. Evo, kako se zove na ruskom? Kod nas ima svakakve sajtove. Ljudi, još jedna ruža nam treba, ekipa. Potrudite se za jednu ružu. Kako se zove to na ruskom? To me baš zanima. Bunker dla bogачей. Ok, Tanja, hvala. Znači, bunker dla bogачей. Evo, ovo hoću možda da gledam večeras. Ekipa sve puta 3. Petar, hvala za cimsko srce. I Tanja, hvala za cimsko srce. Mila, hvala za cimsko... Ljudi, aktivirali smo sa cimskim srcem i bravo. Bunker dla bogачей. Hvala, Petar, za smajlići. Ekipa sve puta 3, još 15 sekundi da preskočimo ove 600 sad. 600 pojena ekipa, 700 pojena. Hvala, Petar. A ekipa, zašto da tapkamo? Šta se ovdje dešava? Šta se ovo dešava? Hoću na ukrajinskom gledati. Ali znate da na ukrajinskom postoje sve? Sve postoje na ukrajinskom. Ko objašnjava za festival? Adnos. Ja bi ušla da poslušam. Evo vam na ukrajinskom. Ljudi, na ukrajinskom prevodu ima svašta. Bila sam u bioskopu. Idem na bioskopu film na engleskom. Ja kao, što nisu ga preveli? Najlepše se hvala, Milan. Це Анне. А я Макс. І майже щоразу, коли я щось у своєму житті робив вперше, вона була поруч. Романтична серія. Коли вперше грався з вогнем. Лапою. Вперше поїхав на відпочинок з дівчинкою. Коли вперше відчув приплив адреналіну. Hvala, Milan. Don profesor Sergej. Lepi su Коли вперше відчув akteri, страх. glumci. Ova glumica baš lepa ne vidi se. І коли вперше мені пощастило. Romantična serija, jao. Коли вперше ми були сміливими. І коли вперше ми були закохані. Odrasli su zajedno. Don Prof. SG. Sad ću da učim kod njega. Це моя старша. Sad ćemo da saznamo ljudi kako se radi stvari na ovaj. Jer da ovde jedan community pogodi i da neko predstavi svoju državu ili svoju regiju. Ok. Ja sam napravio sebi zapisao, jer druže ovo ne možeš da zapamtiš, to je nemoguće. Čitao sam ceo dan. Ok. Ok, ljudi moji. Večeras počinjemo nešto najveće u celoj godini. Ne samo u jednoj godini sada. To je jedan najveći turnir od kad postoji TikTok. Bilo je i u Londonu, i Dubai, i Berlinu. Ovo je nešto, isti Oscar za Hollywood. Ovo je to. I sad ću da vam objasnim sve detalje da me tačno i lepo razumete. Ne pričam u običnom eventu. Ljudi, pričamo ne o tapkate nekom uopšte mini šta se takmičenju. desilo. TikTok Pričamo o protiv live mene festu. nešto. Live fest. Najvećem globalnom TikTok događaju koji postoji, Hermoso, Robija, koji je ikad Rapunzel, TikTok da. napravio. Gracias. Da vam objasnim Hello, polako šta je Ray, Life how Fest. are you? Hoću da me razumete do detalj. Šta znači i kako
I šta Ekipa ne treba da možemo radimo i tap... svi Ljudi, timski mi da bi kao svi community? tapnuli, mi bi tapkanjem pobedili ovo sad. Prestigli. Da svi razumete, i novi ljudi, i moji veterani, i ovdje ko ste kod me podržavate uz mene godinama, naravno sam pravio pauzu. Čovjek Svi da je razumete Don tačno u čemu je naočarima ovo na TikTok što je streamu. napravio. Ok. Livefest je svetsko takmičenje gdje TikTok bira najjače kreatore iz svake regije. 4 ružice nam treba. Znači, ceo Balkan, Adria, ok, koji smo mi, Mi. ceo Balkan, ja i vi zajedno, I mi. Grcija, Bosna, A Hrvatska, Grčija? Makedonija, Srbija, Grčija je u Balkanu? Crna Gora, ok, to je Balkan. Grčija je Balkan? Majke mi nisam znala. Ljudi, ja sam sad Sve tako zemlje šokirala. zajedno igraju u jednoj velikoj igri. Ljudi, još 3 U ruže jednoj nam velikoj treba. ligi. Znači, Balkan sa Nemačkom koja Ja je nisam znala da je Grčka Austrija, na balkanskoj listi. Švicarska, Majke. Nemačka, Skandinavija i tako sve regije. Ljudi, 4 ružice Samo ne oni možemo da najjači ispunimo. ulaze u završnicu. Znači, ako mi budemo prvi na Balkanu, neko bude na Nemačkoj i tako svaka regija ide u Tu, final. to je Eurovizija. Hoću da idem step by step, da me svi lepo razumete. Don SG. A ja sa njim se pratim. S ovim Donom. Da? Nisam ga videla u životu. Zato što meni nema sad... A ne, ja njega pratim. Što sam njega zapratila? Nemam ko je ovo. Koji je ovo sad? Region koju ima najjaču energiju, to da pokažemo. Kao svako što će da pokaže svoju regiju. Jer svako će da predstavlja svoju regiju. Ok. Noted. Ko će da ima najbolju publiku, Najbublju. najjaču publiku i najjače srce. I najče srce. I u tapkanje, i u šerovanje, i u timska srca, u svemu. Jer TikTok ne Motivacija. gleda samo u giftove. Motivacija. TikTok ne gleda samo. Zahira pripada Nemačkoj. Nemačka. I ona igra na Nemačkoj. TikTok Nije tu. ne pripada Ok. samo giftovima. Motivacija od Dona. Šta je nagrada? Šta je? Šta je moć? Šta je Najveća jačina? nagrada na TikToku je put u Las Vegasu, ljudi. Ok? Najjača nagrada. To je nagrada U TikToka. Las Vegas. Ljudi. Plaća hotel, plaća kartu, event, VIP tretman, sve troškove. Šta je? Bukvalno te vodi u globalnu scenu. To vam plaća. Ljudi, u Las on Vegasu kao, ideš on na kao Global da Gala. sveštenik priča o Gdje su protestantstvu. samo kreatorski šampioni. Top Demokratski šampion. jedan iz svojih regija. Ljudi koji predstavljaju svoje zemlje. Ljudi koji ulaze u istoriju TikToka. Jer to se piše Ljudi istorija. koji ulaze u Ovo nije ide istoriju sutra i to je to. TikToka. Tu je istorija, ljudi. To je istorija TikToka. A ima knjiga po istoriji TikToka. Pozdrav. Ima nauka istorije TikToka. Što kod nas ima nauka memologija. Znači o mimovima, o foricama ima nauka mimologija. Tako da možda postoji i knjiga istorija TikToka. Life Fast and History Books. Ovo hoće da uče deca u školi. Šta? Uopšte nije moje. My God. Bitka kod TikToka 2025. Svaki streamer ima svoj community. Kao što ima Nino, Mi imamo Alijev, ekipu. Zahira, svi. Mi imamo ekipu. I kao svaki community podržava svog streamera.
Da njegov streamer bude Bilice! Znači, bilice. Trebamo da krenemo jako. TikTok šta gleda? Šta gleda? Večeras posle 12. Večeras posle. TikTok gleda ko je stabilan. Šta znači stabilan? Ok? Sada ja posle 12 idem 5 miliona. I onda 5 dana me nema nigde. No, No. konstantno da si. Ne 5 miliona, nego gleda koliko tapkanja imamo, Koliko tapkanja koliko imamo šerova neće? imamo, koliko 170. ti srca ima, koliko se piše u komentare, Možemo da imamo koliko 200. ovih giftova ima koji ću Ili da kažem 200 posle. tapkanja. Sve to 200.000. TikTok gleda. Ne gleda ako dođe neko sada, baci tebe 5 miliona. Bravo, 5 miliona. Ti si na... No. No. Španac? Apsolutno. Don. Marijeta, pozdrav. Don Perignon. Don Perignon. Tu держишь как соска, люблю жестко. Браво, люди malo smo se aktivirali sa tapkanjem. Što vidim da postoji ramen, da jedem ramen. Hvala, Helga Petrović, za parfemčić. Ja nisam Miona Dule. Ni ništa nisam nikom uradio. Niti sam obećao nekom, niti sam se vačario sa ženama, niti sam ne znam šta radio. Gledati live, hvala. Ova bolje sama da izađe iz lave, ali prilike. Tu biti za Olimpijakos. Niti sam bilo šta, razumijete, direktno nekom. To što ću ja da kažem, da li sam ja raspoložen u smislu, da li se znao što nemamo jednu ružu? Čekajte bre ljudi. Evo. Salam alaikum. Salam alaikum. Brother. Evo. Evo. Hello? Hacı ne yapıyorsun? Yes. Hello. Hello, you want to play one game? One game. Yes. Okay, come on. Ajme ekipa da se aktiviramo odmah, zato što on ima puno gledalca. Tako da tapkamo jako kao da smo ludi. On je odmah šeširi. Biti zaljubljena dama kud bi s tobom. Osim u teatr za šetanje. Visoka ciharina za plesanje. Ljudi, prvi gift puta 3 i tapkamo. Odmah jako. Kud bi s tobom. Osim u teatr za plesanje. Ramane su svi zatvoreni. Skoro da su svi. Nisu supa sa crnim nudlima? Slatke suši? To je...
Evo sad vidimo. Oho. Ajmo ljudi. Where are you from? I'm from Ukraine. And you, where are you from, my friends? My dear friends, my dear visitors, where are you from? Are you good? I hope that you're very good. Kud bi s tobom, osim u teatr za plesanje. Šta se dešava? Šta se ovdje dešava? Ljudi svi da lajkuju. Ljudi svi da lajkuju. Ljudi svi da luduju. Ljudi svi da polude. Ljudi svi da polude. I want to eat peach. Onur, I want to eat sushi and pokeball and soup. I'm good. You? Yes, I'm also very good. Thank you, my friends from another countries to follow me. Thank you so much. My foreigners, Aka and Aise, Rukia, Yuri. Thank you, my friends. I am ordering food. Yes, I want to order sushi. Maybe I'm crazy. You're welcome. See you later. Have a good night. You too. Have a good night. Thank you so much, my friend. Gde si čubic? Hvala Maru, hvala ti puno. Iako ništa nismo snajpovali, žao nam je da je to tako. Baby, bye bye. I šta dalje? Maybe how many languages do you know? I know English, I know Russian, I know Ukrainian, I know Serbian, I know a little bit Slovenian, I know a little bit French. Lepa Sofija, Amanda, hvala. Šta je? 50 minuta da meni ovo dostave? Odakle vi idete? Iz Pančeva dolazite? Što ne razumem.